Domni, Mitier Sompa FM, Her Sompa TV. Non si di kai aboga na de shema mu nyina madwe no si etoso mienu ebusia ya mamu nyina mu adwo emamakwa aba Sompa 106.5 enum kasa fidie so na woti yenkan ensem a yensem twerefo ete won gu mu a wonsa esoso omukutire ne nyina no osemufo pani ato ne bo asemu ayide diti ene yesi adwa ya yede eba besum se no sia bremu ekase ewo Sompa shane so se ensemi every Sompa 106.5 FM wakra so ewo Watermelon Street dome eso no enka hanko a o yedamu live ewo Sompa TV no eso a wobenya bi ahwe echichi ne benchaye udi koda no na wahwehwe yen ewo so digit box no ye wo so live sada na Sompa 93.1 Kumasi Wamoso Afebi, Ayiko FM 100.9 so Afebi, Adamfo Pa Radio, Paris France Abrochimemu, Wamoso FM Semi, Takwa Sompa 101.1, Takwa de Sompa 103.3, Tachiman Sompa 106.1, Sunyane Sompa 98.9, and Kranza Sompa 90.7, and Afi Doma Sompa 101.3, Mankesim and Nenkwado, Kingdom 106.1, Afi Kanesh Eban Radio, so FB or Kanesh Yakisium, Ya Wamam Wafa Hunan so eti and Kadoma FM 100.7 Doma Inkru, Ya Wamonso FB, Udikodania Demu Live, Sompa 106.5 FM Accra, yes, on Facebook near them, and a YouTube news yet them, Nanasa Kantanka Dama or Peja if you have a since in time Fidian Swa, we shall Mobenya be Ashen Waking can be a mouse so what's on was it www.sompaonline.com. Website ya yes, some for penny, Ratab watching Adama the birthday mine, work with training in our Potokasa Mubrofo, and the Akogwan more way to me, I can be, and so a free honum. Medima for her bar center, one and a Ashoya Sunny. Emma ya dit no sia bremu ekase esomo na Dr. Tamo da so se bra na onfa tamo ento yade ne so ono nko a na abehia no se ne soundboard o se obehia no ye talk show behu ansa watch no but left and right na no no de to yade no eso ema wonso wade ho afri yade bia mu time herbal mixture TIMA eno na etu atiri yade ase afri wo so ewo omeyim na wonso apebi wenum ne nwumako a wo mo aso yasene na rain semwa yade nam no de ubeti bi ene say omen ye Chief Justice Ora Paul Bafuboni wakasa akire mu se ansa na investors womo free amama so ebetumi aba ede womo esika ba be hye nwumam ewo manyim no ehia gidie ni nyina mu ensam no yede ebesom sada ene ebebo apinimu ewo eye empanifo a womo ewo atoye emantamu na oswani a wono wo hwa afa ho wakasa akire mu se adehye bi ede illegal mining na chese galamsey womotu koko na die awie afi womawura power bem ye no so wode ho kokobo ekọ amasa adehye a wonom enam san akwambone no eso na upiemu ewo nkwanta south wa die esiye enam so ema amre bi etwa mu kura mpanifo edika fiutu wonso no womuchem se asanso ama ne homne so ewura bi a owo mfinhia no aduonu enum ne ho akwakọ ka adwamu pa sade woda no ano eya ye den adehye a womo efri Ghana ha sei ya womo ekopie mu ewo Niger ekọ akọfa eye vegetables atosode yeso wanu akọfa womo tracks womo befa nyina wie womo bepie mu wa Nigeria ya hage cars no omo hwem so omo makase ne ma edienti ena ekwa kwesisa ye de munsam eba besomo ebro empotam honso ononyamfo John Edujak wono so akwa ya do ye de ama eye university no so ewo afa ho ne nyina munsam no ye de eba ba besomo ene enwumre ye betwapo akwa kopie mu obi man so am ensem a eno so efri Iran eba no wo mo so di asase aban
Womantin Hio, Bebrebe in Iran for us, Womantin, one foreign minister, Penny Okasa, Edemano, the Sembia Baba Betuja, one H. Remu, essay, and 70B, Eka Yenem home, and I, yes, Sinikoso, Besepani Quena High, and Penisia Tassan Banyansa 4, and I feel Benim before, for her bossompa, na Brenny Branono, Etin Sempa, Abena Badu Adepa Kwofie Midi, me, and a major pray, and other Jameson. Abusia Easter ye di ya enei ena Yesu Kristo esose opiemu ewo kwawu a dwumadi a empanimfo ede hyehye so ye kwa business forum no eni ntini atoto wura wanam ekwa ase bie no Ghana mampani ka ho fiti nraba ya bone nkasa ye ni bebre ede amawo na enye ono nko a omenye chief justice Owura Paul Bafo Boni wanu su kopie mu ewo kwa business forum no ase na ne sanka ye mu no eno say obi kura bebi sase na chief justice de me ya dan wa ha esan se uhwemu a eye business forum ya ye de ema ye maame ene ye papa nom ye nuanom a wo mu di dwa na chief justice de nka wisi mu sei eno se we asem we mi maamo ankasa mu musami amaka e de aba mu nemom wo kire mu sei de ebeboa pa ama amamman ahodo a etwa ye ho ahia ebetumi abo mayim ababa bedi won sika be hye eye enwumam ama mayin so etumi akoso no ne nyina ebegina agidie wase obi wo hono mu a bibikitu abi ebesie no nas wa lose trust ewo my Ghana mu ana wa lose trust ewo omai bim na mom said ye Ghana empanimfo aye wo mo eniema yie na upiemu a ye justice nsensam no wanu mu kiremu se atemuafo no ene wo mo ka ho ni nyina no Chief Justice say wo mo de bibia gwakwam na kane no ena na ya wo mo etena akirichiri na wo mo ebo adwuma so sisi de wo mo de atoa yen wo mo epese ye hu hawa wo mo adwumadie ete ye hu hawa wo mo adwuno man ho fa atemua esam no se de ekọ ena afei emra ho nsam no se de ni nyina ekọ no wo mo de atoa yen nuti ena kopie mu ewo kwa business forum ase na okasa kakra efa team ya wo mo editu dwumadie no eso no. This year's theme, the future of business, scaling up local enterprise, could not be more timely. It speaks directly to where Ghana needs to go, building stronger, bigger, and more resilient businesses rooted in our own soil. But what is the Chief Justice doing at a forum for businessmen and women? Ladies and gentlemen, no matter how creative or well-funded a business may be, it cannot truly thrive without one fundamental ingredient: trust. And trust in any economy rests on three quiet: that contracts will be honored, that property will be protected, and that disputes will be resolved fairly, predictably, and without endless delay. These are not just legal principles written in books. They are the everyday expectations of every investor, every entrepreneur, and every business owner, whether large or small. And these assurances are quite simply the daily work of the judiciary. Omeyi ye Chief Justice Owura Paul Bafo Boni wano enekasa ye wabra kwa business forum no ase ono so de nani onyam ekwata adwumadie no ekirebie na nekasa no anso ho a wokosoa ekiremu sede wone ne office no wamo ebo adwuma ese atemuafo a wamo wo mayim afei wamo a wamo so animra etemra se ene wamo a mo wana kache no wamo so ebo adwuma efa sede o kire eno so mo eni. When I assumed office, I made a conscious decision that the judiciary should no longer be a distant institution sitting in the background of our national life. Instead, we have chosen to become an active partner in creating a genuinely business-friendly environment, one firmly anchored in the rule of law. We recognize that when justice is delayed, it's not just a legal problem. It becomes an economic cost. When enforcement is uncertain, it does not merely frustrate parties. It discourages investment and holds back growth. That is why we have moved beyond talking and started acting. We have introduced the two streams of court system with structured morning and afternoon sessions. This is already helping us clear cases faster, especially commercial matters where time is critical.
Ora Paul Bafoboni Eyomei ye Chief Justice what the Sansemi nyina etumu ewa abra wo mo ekopiemu ewo koye di Easter yemo ya business forum ekoso no na Sansemi odi tumu ayada ne akire enumede asomo wo ensamfofro mu no wo so ani e wo no wo hye ayatoye emantam no eso onanyamfo Joseph Nelson wakasa akire mu se wone empanimfo a wo mo edi wo mu juma e Western Regional Security Council RICSEC na afei National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat Naimos adwumako no wo mo edi dwuma son bi na ne nyina efa galamsefu a wo mo de wo mo so wo mo ntehwe wonom oba wo mo ha no mo bom amatuom alata ngwenwen ya wo mo akwakwakwatie rubber plantations ya eno no ewo atoye emantamu ene afa baabi na onyoanyamfo yi akire mu sei sede uwramo ewo atoye emantamu ho de nka rubber ne de o mudua pa enya asam ketua ubekọ no na de yefra no chamfan yi bi na womo ede asisi miaye no womo atutu bia na womo ede tototo afidie bia kwakoto nsuo bim na bonsuo ede abewura banim na womo tutu wura banim no womo sai no de ku womo kra se womo wi womo nkata so no womo agya ho no womo kọ oswani akire mu se ni de woni panifo ani abre wo aye bechew se wakopie mu awo pa wura bam ewo atifi ewo atoye mantamu ya wututu garamse wo hone de waso be yehye na ne nyina mu no wo kire mu sei de wo mo ede kokobo empanimfo akra ye se foma gudie kwambone so ne betu ase enunti na naimos kra ebaye ne empanimfo a wo mo kokodene ne nyina mu no kamia ye se mrantie ni bi ntehwe no se ni de ahwe yi a wo mo ebe in boot for boot de ebe ya obi mbehu se bi mani abre esan so soro ahenie no kra ne fene ne yeden so de wada sa na se nipa no for serious to be asa entindia ye die onanyamfo Joseph Nelson ya wono oye atoye mantam no eso ani se wo mo ani abre ewo empotam ho no mu a wa ye bechew ese utu efoma gudie kwambone so ewo rubber mu me chere plantations ahodo no ewo atoye mantam no wo mo ani ubedi no nyonnyonnyonnyonyo bitally eno so ensam eno no ye kwakopie mu ewo enkwanta ye nyina ye nimdie esi ho no mu enam so ema mentem ho ase ebae na empanimfo abamane akire mu se ewrabia ono ni din ede Gwaneta yeho wanu mu kire mu se match busumi nim ena esi ye nam so ema ne maame eni ni nua ba efa mu eti nananom sedo enokra no na aya na dwedasuom ya wo mo te footsteps na chese anamon se eba wo mo dan no ekwa wiase na eniema akwakoye hu ede ama wo mo efiti bra ne maame na afi ni nua ba no eti nananom esedo ewo saara husem no emu no abaye yi nya ne ho esanse uhwemu a ebi mu ehyase se wo mu hwiehwie eye fango eye petro anafu wayi bi ede egugwe ebi mu adan so ne apapaja ade atomu na petro ni bi kogu akwada yi ho a abusua wo hye aketese ya de nato eye TV so anase Facebook no a won se aketese ya wanya mfinhia no aduonu enum 25 oya nice lady na so no de akwakoye no mpanimfo se wo hia moa pa na se de ne nkwa no akwa hia se wose mpanimfo bam ne etimi eko ne age ne nkwa edisi wo afenso se de wanua ehuye se ne mame ani ne nua efiri mu na nani ya gani no ama wa ye traumatized na se eniema enkoyie aya na adwendwen na adwimu no edi na adwimu dem ya ewose empanifo twani ede hwe saketese ye no sum nsam enwumre yedane ekire ede ama wo yeto asam no eso ewo ensam foforo mu enfama na hye no so se wutie ensami ewo Sompa 106.5Fm Accra ene Sompa TV no eso Jumadi kese bi ekoso ewo ebono emantamu ni nyina Easter ye mu Yesu Kristo ewu ye ne ya resurrection day suru kwada kwesi yada ya Yesu sesei wo ho a wokwadi ama me ne umienu na empanifo a wo mo ewo bono epoye emantamu Franza na empanifo sei wo mo si ahemfo ewo eye nkranza wo mo si wo hene
esi hema eka ho na ebraso se ye bodwa data ne dan wonom edi ede ekire adehye ne ka kire adehye se moba hema nie ne ka kire adehye se mohini nie ebra eso ye no empanifo aye ne sa pepepepepepepepe na opiemu ewo enkranza na Kwame bafo ya wo no wato so nan ena eja wadi no esi akonwa hye ya da na die oba hema na ya sapoma ya wo no so wato so miensa empanifo ekasa ye ewo dwumadie no ase ede womo ani suade hunu ene sede womo ani agye si ade womo si adwa so ne awie ye ebodwa data adan wonu madi no ekire Achami, President Minister, obesi, Obafemi, Excellency, Dramani, Mama, Oye, Sompa, obesi, Obafemi Dada, His Excellency, and Akufo-Addo, and any pay for within Echibai, and pay for Besi, Obafemi, Sompa, John Ajakum, for Adam, Abam for MPs, Amai Hina, Omka, Million Madonte for Divisional Chief, Sia Hine to Ahine for, and Prazamai, Emma, Edemema, Media Hubrasia, the say brother man see because of the need and then chemwa ya chemwi enye say you match record and they pray brother to kanko and kabu bibi kan Abema Badu Adepa Kwofie so are so ama and dey ababa betue as that to be eko miamira tufo o say the bank bansama mu ha wona abotre and the yansa e kan se ma bia ye kama me sign that me nananu a o ma betra nkwansa ko bien so o mo akuduro no mo nyansa o mo tikire bansama me so be beto aso ono so ebetwa so esanse yedinasi ade isu de we ye de ya adwuma pa ne nananom ye no ene oba betwa so na Kwame bafo ya woto so nan ene yete ne nkan wo hene ya yedinasi adwa so ewo enkranza ne kasa na so ho am wo kire mu se eba no mpuntunwuma so a eda na koma so pa enkankan de fa emabu no ho eno so sei eno kire mu efai That is so. Ebutu ene kan kwaso. Ade ehia mo basama me pa ye adwuma se. Ye member no bebre ene adwuma ye. Na me so aye adom empransa ye wansa sepa. Bibia odon basama bia sai wo profo a ombo mo hodin. Enti makacha na no se ekobia wo basama mu. Ai fa no ko se ye matu adi community farming no. Yo hina wo kobia so a. Ode ukroba fo no. Mo bedo na ede aban ene mpanyifo ene ankwankwa di komo we are not saying na esi ye first say embassy be ehio nana a wakasa ye eyenkranza hene ya bodwa data yi na kire ne manfo ya wototo tobi mu abam atu di na ni soade hunu atudwa nana Kwame bafo ya wotoso enan nanu di sam enen ebusua yenka kire wo se womo asha yasene said ye womo do yen yeso do wono medimafo herbal center Dr. Tamoda so wase yenka ncho se brana ka chie no fa tamo nto yade no so mfama wo obo wache no obonkum ene nifa no de tamo yade no eso mfama wo wase yade no aye chronic wono na nyankopon ede no ekọ aye kwayem emu okodi adaduanan so da echeche ne hahama no hini no ta eso mfa mesa yade entru to wo ye de fa yade no ko Dr. Tamoda so wate na won shoma honto pokwase mayira won kan kwana yade na nyira kuma se ebu akwa gogo wani government school na wa gogo na edin hwani mu 0244 774 282 and 0500 727215 Dr. Tamoda so emano no time herbal mixture eti di yade ne de eno a ene de bo no bangalate efri nipadua no eso enti se female anopheles mosquito wakawa eye time ene wase ode keke no off efri nipadua no eso enti TIME over the counter na pharmaceutical shop wa na wapebi time HH mixture ne capsules so wo ho no mo eboa ema infections ahodo ni nyina no efri nipadua no so je emai fre empanifo 0244 417 669 0244 417 669 yeto ensam no eso e won sam foforo mo e de ama wo yenim se Ghana de eye ni na yama ye niema so ni yeko obi kuro so ene yekofa ntosu yekofa nyadoa yekofa jenne ye fa efa bibia bi abedru nyina kora yekone yakofa enso abedru ha sei obi afi kire sisi won so Ghana ye bekọ akofa na awahosem a efri oman Nigeria mu eba ekire mu se Ghana fo bi akọ Niger akwa akofa eya atosode
ntino atosode de bia nyado aka ho ebia kakumba anta ko sebe kikumba ni nyina bi eka ho na yese wo mo ekofa ye no enye Nigeria hokora no mo kofa yo wo mo eko farming town bi eno no de Galimi no aye farming community bi ewe Niger enti no mo kofa no ho no mo di ababa pie mu Nigeria no mo abapie mu Benin no mo eboma no mo abesi Togo na afi wo mo abelande Ghana ni yese wo mo fasa wo ni nyina wi abesi Nigeria wo mo du ya adehye wo mo Nigeria bi se wo mo fa wo mo cars no mo di akofa atosede no wo mo fa nkwanne yesizi cars ni nyina atosede no so mpanifo akirem se eye de sei ye ebeye nti ahwe ebetimi asei na enum no ma bisa mu a na yesi Nigeria fo ne sei wo mo anuamu bi a wo mo ewo Ghana ha wo mo nso di dwa wo mo nso akwakofa niema wo mo beton Ghana fo bi a wo mo nso ton sa niema ni bi se wo mo nso mpene ema Nigeria fo ni enyi wo mo niema free track nim wo mo nsan fa track ni nkwa Nigeria nkoton na wo mo ji wo mo dwa ewo Ghana ha ena sa Nigeria fo na Ghana fo ni bi a wo mo di dwa no esizi wo mo track wo ha no wo mo so free wo mo nuamo ena we di Ghana fo no man kofa ne ma no Nigeria wo mo akofa no ekuro bia no ne Galimi ya no wani je ena wo mabobom abedu Nigeria ntinko mo bepie Benin no ma ba Togo no ma ba Ghana ena wo mo so akobọ pampim ena wo mo so ache cars ni nyina so makase ne manne makase ne machina ntina akwaya rehosem ti we die Nigeria fo say you do me I do you wo mo so aya Ghana fo bi ena wo mo bo amane yi wo mo toto serempa fo eka bi wom ese wo no fa wo mo anuntum esanse wo maka die beye yie wo mo so mo release cars ne release cars ne china na chese jene kura eka ho bi jene so de ani ahodi o eye ni nesei ya we so efri Nigeria eba wo mo so Ghana fo aye wo mo bi enti wo mo so aye wo mo bi ateka na chese atipe mpanifo efri chine kono wonom ebetu ho na mo na ye de munsam efri ho no mo asomo ye wremu ewo Doma Central wo pani ya wono wo ye mrahye bedwani eho eyononyafo John Kwame Edujak wo ye nyame so ade pa wo pani ahwemu ahu se University no I Potamo no tertiary education no wo mo hia akade pi enti no wakwakwakwa ye wo mo adoye enkankan emayiwa eni nketesia ene emrantie ene wo mo ye gentleman ya wo mo wasuku ho no wo mo kirem se aya na ebi kura bre ansa no wo mo tua wo mo fees enti no wo mo hwehwe mu ana ononyafo Edujak se o ene we de mema mo scholarship na motimi di bi etuatua mo fees no na wo di dwumadie nyina ehye onyenyamfo yaw insia ya oye assembly member ya wono owo entwirifo electoral area wono enagina onyenyamfo Edujak anemo ekasaye onyenyamfo yaw insia ensam eni the purpose ni na say yenuano mo a be school na skasem aiding in terms of school fees payment. It was one books and I say can say handout. And then there be a cabema this school to me I split amanana what me a regular L class what me a focus on academic aspect. And then the UMP scare on am so the mass afui. A scholarship I do also support us and ending the entire school fees for academic year. But the mass afford on I have. I'm a future or the mass afford on say when first can go the very purpose for which they apply, say all the culture school fees and other concerns also handouts in Yamaka money school chrono. Sompa Aye, the idea smooth, said the medical come. The Australian money in your man said the moment the first can get they apply for such scholarship because Ebanasana, I don't do what you could school be now in your certificate, you know. Now, no suit me, Jumaya. That's one of the kind of a year, 1 minute free. You run people not, mammy to use. And the man it's me echo school no every year into a penny or no what yet ya ora MP ne chacha mo me share on for John Kwame Edujak Academo on for ya insia yo ya assembly member ya wono owo atwinfo electoral area on kasa ye ade share dusuafo a wo mo so ensa kan asasika ni bi no wo mo kasa ye because for the man yes in train me down na was say what the fair na why you at least me buy wa mama sika kakra me to get ya me bill Amano, every one mama meeting me down na boss. I'm sure no cause one. And then I say, as I come here, say about my success. I was I come here because I be free if you go now you come on head so meet me to school so and I say of course your phone.
na me asa akonya ya me say multiple qualify part of beneficiaries no when using pa and the make a say because to the man is trained. Entino adehye ne se womo ensem nyina eyetiawa womo eda ononyafo MP Edujak ne mpanimfo ase papa ye ensem ye ensem twene kwakumesa papa na edesom ye abusen konko wie kase no yin ewo obi manso na Iran sanso bofo ne de ne nam ho apaso womo so na akeka womo hu womo sa nya ade se womo ebejai ama owura Donald Trump ani Israelfo aye womo femfram sa entino womo ekasa na opani a wono okasa de ma foreign ministry no owura Ishmaeli Gayi wono ene ekasa ya wachire mu se de wo musu di ne egugu akwamu no na san kura no yenya nenti yese US fo sojafo bia na wo mo plane ene nam wiem wo mo so se wo mo so abombe ene kwa wi ase US fo so wo mo hu wo made enti ne yehu te se de ade no obi ani abre ya wo mo eso ede kratai abai na ne nyina mu no wo mo se wei ene fa no makomako aduasa enson ena wo mo ahwemu ahu se wo mo edi wo mo dream eye US ene Israel fo di wo dream ensi wo mo so keka wo mo ho na wo mo ani wo mo de ase ani de o mo kasa wo mo beye ema wo mo so ho atọ wo mo mem no wo mo ebeya we efri Iran for ho so eba yada ne twi e de asom wo ewe we so ene yegina na no sia bremu kase ya de esom no ye de ne nyina si safai no waso afidi a ensem ye de di wontua no na ebi ene sei o man Chief Justice Orapo Bafo Boni de atodwa akire mu se amaban ebetimi aba bedi wo sika ba be hye enwuma mu ewo Ghana ha se ya gidie eka ho enti woni na hye ye no wo mo ebo ho modern se wo be ma gidie etumi akoyie ewo ensem ebeba wonum akache afa ye kopie mu ewo Nigeria memo wo mo ekire mu se Ghana fo bi o makofa atosode efri ni je eba no wo mo ache wo mo cast ni nyina se wesan se wo mo nuamu bi o mo Ghana ha kofa wo mo niam ba ye no wo mo so mo yin no maton enti ene ateka atipe ye ko bi man sonso Iran fo so se wo mo ayeyiredi wo mo amenebo no musu agusu so wo mo de bibia ebehia owura Donald Trump any Israel for we so ne yegina na yada mu nyina mu ase ensem no free Sompa 106.5Fm across on Sompa TV no wo share won so afa Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 wo mo so FB Adam for radio so FB wo France abrochi memo takwa Sompa 101.1 takwa de Sompa 103.3 tachima Sompa 106.1 Sunyana Sompa 98.9 Krasa Sompa 90.7 na afa Doma Sompa 101.3 mankesimi ne kwado ya Kingdom 106.1 Sunyane uti yenka Doma so 100.7 Doma ahinkuru Kanesh Eban Radio efa ensem ni bi www.sompaonline.com your website